Komisi benta ban penchlori ki khun samla ki bela pas bha ki jingpule bat banang aimin si mi ki ke Hill State People Democratic Party Youth Wing ha ka khatwei terik jamang arhajar arpun reu kalapen kop buram ya ka samla wandari hun lingkhoi ka bela wan chakmat ha ka jingi kun ya ka exam SSLC ka bela yo ru ha ka kerdan ka basaw na ka top 20 ha ka result berang shpenmit ka Meglai Board of School Education na ka Anderson High Secondary School Nongstan Kinoyalam ke HSPDP Youth Wing kila ai kublai kini ke samla kabla wan ra nam wan ra buram ya ke shinong ka thau ya ke ying ke sem ya ke skul bare ka than hi bro ka wei kila ket bok ket riang ru baka nang la ban le bha ha ki wei ki jing puli ki banang wan na kaliang ke samla wan dari hun lingkhoi ha bakren kala kentu kum ka jing ai men sim ki para samla ki brang ya khun ya ki examen nang ni shakman baki dai ban long ki batare shitam ki basmat ki jing puli bat ru ban ko ngos neng ya ki kimi ki kpa Tai Wandari Lingkai. Kulish bon hak jinga gona kat jingi sama jingi sekretari media sel sekretari jingi dekat presiden beri sama orang ba nagali yang jong parti SPDP jingi nanti depot West Kasihan district i pa jingi ham kaburo melawan ra IP hari ini besar ani klip mar orang tang mla ber pentor ke jisu kemen jisa bana om bana sungsi kam dei ka kam bali keren serius ni bali el hore gene keren hi khendiat ka jisu kemen ba ka jisu sarong kalau poi hadu ni put jisa de ka thong ni trich to ji ku ji ti ma then di college bon ni president po kawas ka sales district jumi layo ka fourth position ha ka bali de ka exam SSLC tingin yo i jisa ba ka jing trich to mo jing people ka juso Ibu bun ki help ki barit bukli bala shop pastan le pasang le trich tom le people de UN ki bala yo keju so mo. Ada basu tanah cucu kalau bana kalian suka yudbing juga wes sales. Kalau penting bingi pada kunu nang tidak wes sales ka bede bede SSLC. Ni na wes sales tengi marwai mo. Yo ka bede bede fourth position mark mana ka top 10 juga SSLC. Te ila ajing mo dingi no banta ban facilitate da mata jong i. Tengi yang bakal deng sisa ban le. Handai gila pai mat hendiat sadin yang ba kajaka ban le tangi maroi dum la perkhat ong tangi le elang ne baro hari ni kan mau pada ba kapor gi kala khapnya yang ada komu kelas dan sedang kelas sedang A ni kelas 10 pi entar ada 11 mo kelas 11 tinggal perkhat no ba ngene shota nam tajung i ba ki we pring sedang perkhat ben mas ketri maka kini mungkin kami jengi kum ju dan kali kan jong apa de ngapan pau ni klimar ka pamanta ba kajing jok jong pi kam dei tang pi maroi kandir ban nuksan ka banta ki we ru ju tam ni ki hab ki jongi ki banang sangele mai ka bede bani ka SSLC maka jing jok jong pi kon ra ban ai man sim hidup kumju na ka banta ki samla ki banang sedang ban prepare na ka banta ki exam ka joki ya ki desnem ka banang wan na kalian jongi ka HSPDP bing kam de ka sin bani kong hidup ngene don mata ki hab bari metri pi mo la don bun sin la don mata ki bagi hab ki exam na hidup kumju ban ai buram yaki ha ka banta ki babun ki yang la ki le ada kipi dia berkan mau ni kau ipane kau berkan jeng tentu kan pahami pi dia bawa ai berkan ni kajeng jok kajeng pi mata si sen kan kut no kan dia lenti kajeng pi berkan jam si sen pi i ba manta mo ni i mata lengkap bi par kum ju jung i han bale se kajeng kasang kajeng pi mata kajeng jok ban ko ban ni kwa pada nak kalian jok youth wing pada kumu presiden joka HSPDP youth wing ngara kwa pada thrang sisa kam dei ban kut tang kajeng kasang dengi kwa pada kumu ndo man i ba kini sngi ba kini sneng la adap no maka jing tu jungi IS officer jungi di kasi along hadu ko tata jing dong kam bengin long hakmat bengin trich tam ni hakmat den ding is hu ba tangga jing pule nala di shimet inamla banyale war ki kun baro kanam kan tangi imaroi dengan kan kelum lang ya baro anamla ada banyale tang mai imaroi ani tangki heb tangki samna ki jungi banyale ke exam lagi don kam ke kersan ka purana yang nasam hidup kunju bar ka kampung san kalau maka di kubur kam de tangi imaroi ri han ani ka delang ya baro ki samna ki ba don kajing tumulam da pim don kan nu ka thong ane nu ta mensim ba pimut banile ya kata kadan ti hidup pinun poi hidup kata maka le ya ki kun jongi man chi ong pi de ban le banile te exam ba pim pass lam da kim don ka mon jong jok dena pi rum ta ma thrai man pin long ye ni ka food position bi pin bat ha pro jalai hi ka we ngam thrai kan de ka thong jong nu re jung ta ngai na sem de hi ka thong jong pi ma shi ma dena dari kecing kuah. Kalau teman scam ini sama aja jadi kasih jongi keleng setelah kamtam ka ri kasih bajang tia ka jongi. Baik sama lagi jongi.
Bele inu ka thong kam dei man da pha ne da ka jing kwa jing we ade ka thong ka jong pi nala di shimet chwa par pinya cha kma mar kanom dom jing mu di huru la da ka sarkar kan the pisa kan ai pisa pi we pinya le di exam le ban persang i ai lam da phim don ka kamon tingi i ba ni ka sni ka man ta be ni have kum ju ade ka mon ka jong pi ka thong ka jong pi shimet chwa ni kong tam pi poi chen ni ka thong bat ka kan tin ka jong ble ko ong hi na kitab sam life punyo sang ka ong ba tu ye le nak mata kalau pi nak mata ublay om dalade be peniale hade nak kalau pi ke jong ublay bodo nyala me pi bodong tin pi kita ki ke benta ke bah ke jinglom kristan ke jong ke jinglom do ke jinglom mesti ke jong haban so tu ban bu ublay hak madu kam tan ka bor jong di simat akan man skam ko ko do i have kunju barang ni sakman ka penang tresitong bat bu i ka thong ka jong pi kam ban kut no tangkat ni bat gitu ki ba pasil kunju ki we Kudi sibuni pi barok ki badon lang ni mentah kesini kebaningkong aku aban ai kuble kapang ai uble unung tau jeni ubala sumar ubala kela daya yang badru ubala lam ti yang naduk ke basidang haduk mentah klem mau ngam semala ban yang ni mentah kesini aku aru ban ai kuble sibun ya ke HSPDP Udwing kebala kot kepang yang mentah kesini ban engkau burom yang nak kebentar ke jengjojongan aku ada ban aku beli ya kepang ya kiki pa ya imama baru di bahing basem aku ban aku beli ya ke school Anderson High Secondary School ya kino hikai principal ki baru ki balai yarap yang nadu ke basedang ban ki bala penla yang bangan kenjoah kini kekerdan aku ada ban ai kuble ya baru ki para log donga ki balai arab yang ki bala ai mensim yang ngaro ngam don bun ki kentin ban ong dari tang ngaku ban ai encouragement ya ki para samla ngani ba uble ula ai jing study ni baru lang tang ki we ndai baru ladangin pendan kami ya ke cita ke jing start ngim la ban poy ka thong ka bangit mu kumta ni de ban trishtom ban kre ya laki kot ni de ban pule ya ke bible ni de ban duai utrai mala kasi ni de ban nget ya ki kini pa ki ba kini pa ki laong baru ni de ban dan kata ke interest ha ka jing pule ladangim don ke interest ngim la ban ban krekot ni ban puli tang kini kenten kubli sibun ya pi barot kam tamik press